ade ba kwa hu say ebi o ma say ebi a afi o mo nya o ma so mema Paluta award ana biem o mo san respect no dom dia Paluta no ye mfa nya ada artist ye wa artist bi o mo ebi o be invite no konya Paluta na be cholete dia ko saadi we ade bi a ekoso ye wa artist ye respect wo yeah it's true and ye wa artist bi on so ye mu no team na ye kan say den ye wa artist bi okromi a on fa saadi we ndi no da bi omo kura na be friend say na happy na ho na so company say bi UTV ya tisui so mo ye nhye bi no mo sesa bibi kura omo de to adofo nim say from ne and next month ye kom bibi say na be wo hu sesa ye bi a say ne beba na say wo so ya award nipa na ado mo yo mo amote hono minim dodo omo todwom obi at the studio sa more than years ebe efi na bi mo fa hit me studio ko me dase ntu ko ba bia ko obi ba ko da studio amade ache opa o kese ye bia na so obi o da bi mo ka de kasa because me meet me pa to me ba wo so ma me kasa nti I told about ka me kasa ho akra bo panyi enti no oya enti say obi ye hard work we nyina me de me ade ba commit me de ama boys ni say me ba wi as me fa mani into award soda cause award nye hwe ma me da but nke hia ma say wo bampo ya ade a wa wo ba wo hwe nimpo wo ya ade na say ye ya ye bona ba so ama ehye ninkuna say o say ana say but obi na etodwom ama wo nya ho sikadi tio obi apamatade afa plane from Kumasi aba betna award as we are in hotel in the team ebi kwa sika bi ansa ma sikeni opportunities one na me say opportunity we dey o ma jeje award okuma na atoka mama na say sidan mama oh say I did support odo enye hwe truly yenye ya artist ni bi yenye ya artist ni bi yenim the award ye oje a odo kosi dem but e na ye ni monyam hye say wonya saade no say dem pay for yetie ebia o next year me na me je award we it made the deal what days biam free baby ama yen kan kore ebi dia hen award de o de ebi abra pay there and the on your record ni nyina o me say me je me there and no more contract me ni Unilever 4 year juma 4 months be e say nyom bebe na to nyom ehu say this year ma award ansa na ma wadwuma ye bravo ba asem de wase asem no o de me say asem no go pay ya wa hai ono ni experience me experience me ya artist am so me ya award utunyum papa tio me ya artist ya award artist na ya award okromi an o de mo me yanka titru me pese me ka bibi okay nice say me ka bibi a wo na wo mo free Kumasi bank na ye respect wo mo asempa na me catch no oh bra pay say me call personal tamane Ghana movies award trust me best na cross hard work also so free Kumasi when you not that be me come say ya kasa de anke be kasa pa obetime free Kumasi aba MC du ko me ya MC do wo tie ni mo pa aba wo mo dinda but obetime bon crafoni ye di 1 asepa o ti de woni me na wono de me mo munya ba na ay ade a sebi ade a sebi o ase sebi ya sentiment mo ye ho ye nkofo ashi o da bi brape enti am pese me call me experience bia mo na o mo di sa su di ye na Kumasi for na ye say ye twe ho free sa music movies award mu no ene egu oh but me can nada oh last this music enti sa that time my make am so unim say edume bi o ba mi esa ko ye wen gui be patch me ba oh they said o si be jojo in there hwe said na ye ni award na akono na efe no ye complain say ya o pata passion go to Dubai sama BBC say ya popular song yes said we ti nipa akoma ti nkomo am no di o award me ba rapping bulldog no that's not the body bulldog forget no kasa me ba to kasa che award see ya award a ye mamu na ho pata pass emre bi said we say be happy edu me bi na wutu kwa brochira say kese ye announcement say airport ni aye foforo na mumu kwa new one ben ebia ebe old one yen ya na so da ntu kodu old we ase na de ba so de wire de akwa ha
se usu wo ye program ye nipa na wo ya ama wo mo dia se nipa ene ye ya ma wo dia ye betimi ene social ne media yi ewo ho wetimi atro dia tum se se ne bia ye nge enwom a ye hate mienu ebom ye fa ba ko omo so omo ye se bi omo adwene omo ye team omo betimi atro se bia ye di nwom eni we die ade ye we ni mi no ne ye hwede ye betimi dia dai akọ okay ade enfa we nko ene no nipa ne de ba wo free na kuma mi ni mu nyina na de aba won't mean to so nyuma ono no pe wona wonim se no no ya hit ma wo but e bia na de ono de we hye de wo de koma no nyum o so that nti no mo omo mamu nya clear na wi ase no Ghana ha omo ye adwuma ukobro ni krom na na adwuma ekoso a ebu ma shop kese na ba ko gina ni mu no obekọ na bia da eta na kase adwuma ne ndia no on na eto se open kuranta de obehwem na ono na adwuma wura ba Ghana ni ye aduane kokokura na se ye toma na efe obekọ na mu aye light ha wontendi kokon ye tense koye mo ma sisi mo be super ase yamfo wanto so a wona be pa ya chew wonye obia but ka wo se nyum to fo so ni wa so so wonye obia eti nyum to fo hia mo so mo hia nyum to fo eti mo fa ebu ani di emma ye ho se mo munyi wa ye ni wode a sebi se ko we buy pa na kaye ye wo krom yenim artist bo ma wontumi fa de we ndi ni da ebi kwa mo de lecture be di ka ko first aye sa homework de kwa ansa na ho asama ye dai aba ani ye wo bi mo ho na we mu de we fo masa mo fa bi anhye ho na wo sa atam ya mbasi madu kwa no amo kontokwa ne fra be chi nipa ko ne se ya mfa we pon so ama fifi we mo nya de omunya de omo ye no sebi omo ye adwuma ya che omo onim de se de ando ken uhwe timpa ne hwe de o ma hyehye no ma ekwa bonten anase we ewiam de party aside dey asoso a ne se nim difo omo munim de ene ti board no ho eto omo nya de se na omo award we ne super like any party aye dey atum obi hye da afra broche ba kwa na se wo hu award ne koso no wa anko bia ha no ma me award wunya a wan kasa sa ye ne mukura ahokeka wo so wo de ye wo no ma na se ye kodumu jese a but ma mo for mani into award so sa Martin. Into your school fees. Martin, that's. Eya. Ghana entertainment industry. Medafo. Eya. Ghana Music Awards. Medafo. Ebetima was so more. Omani ni omasona. Omode shani omano. Different from. Sabi the public, you know. Because omo ye institution. Omo okwan omo faso ye omo ni oma. Empempi, you know. After awards ni biya no. Some musicians ba bonten ebe kasa tia omo. Some musicians omo be yesa de nyina no. Efiri okono ye hu nia eto omo. Ebi mu ye strong. Omo timi overcome. Ebi mu nya strong. Omo ntimi. Me de me pese me kan nyina ne se paluta. Eye artist a medofo. Or talent. And your man working paluta mu no. Medofo se wan win artist of the year this year krana. Papa, me ma wabamu mu. Sebeya, DJ na Ghana Music Awards no, paluta. Unya shock biano. Susuma artist of the year no, enra utrim. I'm talking from experience. Yedi en imparting na Ghana Music Awards for the year majuma. The parting is there. Opa. Started from day one, Ghana Music Awards for starting your majuma besi nedwe ya make say. You can ubetime who parting Ghana Music Awards for follow. They are full of surprises. Paluta. Me who said now no energy kosro. Enipa bebre started tiemu ma. Celebrities bebre tiemu ma. But one thing I'm a person tia say Ghana Music Awards no. Omu ye full of surprises. Eya. And one say ya unu mu be kontokwa. But ade ba ko pe ana say ye nyina ye te umase. Ade no ene say omo we ni aso different from the ye nyina ye hu no. I say me te me platform so a me create content. Said de me hu no sa na meka a kire wiase. Ebetima ba say wa wo hwe me no said ye wo hu no enye sa na me hu no. Enu ntie bia me the importance be ma obi but obi o wa chie no might see it say nipa na me the importance ama no on deserve it but me a platform no ye me dia no me a ma create
platform no me na me nim ani swade hunu any the vision of the platform Mama yɛhwɛ ni ɔma yie paluta o we ni a ɛbɛyɛ Ghana fo nyinaa de